abantu bayakwazi ukuhlala mfethu itheke nje igadi kwafa abantu bahlale baxolelane kuye phambili manje ke sibone lesinjani thini manje malume kwangampela ke mhlawumbe ungakhonyuluka niyathandana noZimdola ubani loyo kunamahebezi akho hayi ayikho lonto leyo hamba ungipha abafazi babantu ichilo lelokosula oh khona ivideo akwayenza la uzama ucacisa khona ngendaba yakho no kwenzakalani malume manje ebona ke ngishupa lapha kumbize into usuyadafuza manje uyafana lena nalesi mlingo uthotathele bengibuza lapha ingibuza into ekathethe ngigazini ngiyafana ke abantu babethu nishe ngiyayibona ke I would want to be called former radio what because nishena ke ni yobe malume ngiyaxolisa yakhala ke mazikhala ngempela ke manje kulungile uqhubeke bese ujabulisa isizwe samabhinqa usumele ngayo yonke indlela ngani ngathi ngiyacula mina I'm not an entertainer I'm the president who stands for fact manje ngiyathuka malume kanti uyakhula nangesifuba usithinteke kanti ngangizokuthiwa kuzoba nempi ekhona ngazi ya Big Zulu nobani basothoko nawe uzola nomunye umsakazi omkhula uThathu uGodo hey wendoda kuthiwa wabaleka sese-understanda ukuthi yini yakubalekisa phazamisi ulesithathu lamhlanje lifana nolesihanu asiqale That is the voice of the Maverick, a charismatic Ngizwe Mchunu on the line. Oh, what a pleasure this interview was. Thank you. Uphile Uphile phakade mfoka Mchunu, phila phakade.